हेलो फ्रेंड्स मैं व्हाट्सएप की amna kana gada bikoi ki phone 6 si amna kana gada storage ki matang de kai gumam dang mm de share tawjage si amna kana gani koi ki phone si kai gumba slow oi ba di hang chat pa di phone memory si than bata raga di WhatsApp si namaram oiraga adu WhatsApp si da dum karam mani yengani khangani du punamak di koi ki phone se du ki matik speed oina ngai hang na ngai da mak di koi ki phone ki storage si karamba ngaham de yamni use tawri haib di koi WhatsApp si da du khangdok pi haiba si ngasi ki video si engna noi ki WhatsApp na maram oirega akhoi phone si memory si thanbadu myam thallaroi si myam su use tawbi yamna kana gadaba information na dugi damakti si na punna magna han makti channel se subscribe tawbi dribu orga please subscribe tawbi bell icon dum all thami matung so myam gi damakti sum kana gadaba information so knowledge am su trick and tips ki video upload taw zarke myam sigi video si engla matung dan hoigi WhatsApp ki problem do haidi storage thuna thanbadu myam thallaroi ba adu issue du leiba taraga dinga sigi video si englaga myam na solve tawbiyo ba adugi damakti si na punna mana WhatsApp so open tawbiro three dot check click tawbiro setting se changbiro adu se tentak na myam share tawjage minute ama ani gi manung da adu storage and data se click tawbiro aduna video se lofok teng skip tawbigano adu sida manage storage ai si myam se click tawbiyo side nguna hoigi data du matugina load tawrokpada khara sang kuini sang bi ai adu sida manage storage ure ko myam WhatsApp sini hoigi adi MB kyam chari kyam hangal ab se no ufangani sidi khoina forward tawkhibi khoina thakiba MB kyam size kyam punamak aduga large than 5 MB MB manga dagi henba files punamak to sida ufangani sida eume sida no ufange gam sida MB manga dagi henba files punamak to sida no ure adu sidagi makhada sno hoina thana misak to group oigera natar personal oigera adu punamak to sida ufangane myamna adu sidagi sin oina remove tawthokpiyo basi punamak si delete tawthokpiyo adu oraga noigi WhatsApp ki storage su yamna hanglani noigi phone ki storage su hangani adu ki matik aduna phone yam smooth oina yam nungaina satlane basi myam gi damak yamna kana gani adu delete tawning bata araga myamna for example go ina sidagi punna select tawge hasu yara nata single sumna select tawge hasu yara ai sigi video ani si select tawga delete tawthokrage ba adu sumana delete tawthokpi ko ba adu oraga noigi storage si WhatsApp ki yamna hanglani noigi phone du si yamna smooth oina satlani yam nungairani si WhatsApp si yam storage full oibagi issue do ina myam da share tawjaning basi myam gi damak yamna kana gada khalli yarim ko myam su kan bi share tawbiyo atung so myam gi damak sum sum bakana gada information so knowledge am sung trick and tips ki video upload to jar ka do yam ngasi ki video si salo sen jar ke goodbye